hari ingabo za Ukraine zirimo kurwana mu Burusiya, hakaba n'ingabo z'Uburusiya ziri muri Ukraine. Muri izi ntangiriro z'icyumweru, Uburusiya bwibasiye Ukraine mu yindi nkubiri y'ibitero byiciwemo abantu. Umunsi umwe nyuma y'uko bigabyeho kimwe mu bitero binini cyane byo mu kirere bibayeho muri iyi ntambara kuva mu kwezi kwa kabiri mu 2022. Abategetsi muri Ukraine bavuze ko abantu babiri biciwe mu gitero kuri hoteli iri mu mujyi wa Kyiv rwagati muri Ukraine. Abandi babiri bapfiriye mu bitero by'indege nto z'intambara zitajyamo abapilote zizwi nka drone. Ni mu karere ka Zaporizhia mu majyepfo ashyira uburasirazuba. Mbere abagenzuzi b'ikirere muri Ukraine bari bavuze ko batahuye indege z'Uburusiya zigaba ibitero bya misile zihuta cyane ku muvuduko uruta uw'ijwi, izizwi nka hypersonic missiles. Ndetse igisirikare cya Ukraine kirwanira mu kirere cyari cyavuze ko cyahanuye misile 5 hamwe na drone 60. Abantu 6 barapfuye n'abandi babarirwa muri za 70 barakomereka. Ubwo uturere turenga kimwe cya kabiri cy'uturere twa Ukraine twagabwagaho ibitero na drone n'ibisasu bya misile by'Uburusiya. Ibikorwa remezo by'amashanyarazi byarashweho, bituma umuriro w'amashanyarazi ubura mu mijyi myinshi, ndetse bigira ingaruka zikomeye ku buryo bwo kubona amazi. Itangazo rya Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya ryavuze ko intwaro zidahusha zirasa kure zo mu kirere n'izirasa mu nyanja ngo zakoreshejwe mu kurasa ku bigo by'ingufu z'amashanyarazi n'ibikorwa remezo bijyanye nazo muri Ukraine, harimo n'umurwa mukuru Kiev no mu tundi turere turimo Lviv, mu karere ka Kharkiv no mu karere ka Odessa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze ko ibi bitero ngo nagahomamunwa. Yavuze ko Amerika izakomeza gufasha umuyoboro w'amashanyarazi wa Ukraine. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza David Lammy nawe yamaganye ibyo bitero y'isi by'ubugwari bya misile na drone by'Uburusiya ku bikorwa remezo bya gisivile muri Ukraine. Mu bitero bishya, Uburusiya bwavuze ko bwateye misile 10 bunohereza drone 81. Hoteli yarashweho na misile mu mujyi wa Kyiv mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri yishe umugabo n'umugore, ndetse abandi bantu benshi barakomereka. Abantu babiri batangajwe ko baburi birengero. Mu mujyi wa Kyiv niho perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky avukamo. Hagati aho, umukuru w'ubutegetsi bw'akarere ka Zaporizhia yitwa Ivan Fedorov. We yavuze ko abantu babiri bishwe, abandi 4 barakomereka mu bitero bya drone. Ibiturika byanatangajwe ko byumvikanye i Kiev no mu turere twa Sumy, Khmelnytskyi ndetse na Mykolaiv. Hanatahuwe uburyo bwo kurasa misile nyinshi zihuta cyane kurusha ijwi zo mu bwoko bwa ballistic zirasirwa mu kirere, zigorana ku bwirinzi bwo mu kirere mu kuzifata. Ibi bitero bishya birimo kubonwa nko kugerageza ko Uburusiya kongera gushimangira ko bugenzuriye intambara nyuma y'uko Ukraine iherutse kwigarurira ubutaka bwo mu karere ka Kursk mu Burusiya. Uburusiya bwatangiye kurasa ku bikorwa remezo by'amashanyarazi bya Ukraine kuva mu ntangiriro z'iyi ntambara. Ubwo igitero cya mbere cy'Uburusiya kuri Ukraine cyatangiraga mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2022. Mu mezi ya vuba hanga hashize, Uburusiya bwasubukuye ibitero byabwo ku miyoboro y'amashanyarazi ya Ukraine, bituma umuriro w'amashanyarazi ubura kenshi mu gihugu. Perezida Volodymyr Zelensky yasabye inshuti za Ukraine zo mu burengerazuba bw'isi ziri mu Bwongereza, Amerika n'Ubufaransa guhindura amategeko y'ibi bihugu, akareka Ukraine igakoresha intwaro bayihaye ikazirashisha kure cyane mu Burusiya. Ukraine yemerewe gukoresha zimwe mu ntwaro z'uburengerazuba mu kurasa imbere mu Burusiya, ariko zitari intwaro zo kurasa mu ntera ndende. Zelensky yavuze ko ibi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi ngo bishobora gukora byinshi kurushaho mu kurinda ubuzima bw'abaturage ba Ukraine. Perezida wa Ukraine yavuze ko Ukraine izihorera ku Burusiya kubera ibi bitero byabwo bikomeje gufata indi ntera muri Ukraine. Ingabo zirwanira mu kirere za Ukraine zavuze ko Ukraine yahanuye misile 5 mu 10 Abarusiya bari barashe muri Ukraine. Iki gisirikare kandi ngo cyahanuye drone 60 muri 81
abapilote b'Uburusiya bari bohereje. Zimwe muri zo zashemwe burundu n'indege z'intambara za F-16 zatanzwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ibi birimo kuba mu gihe ku butaka bw'Uburusiya aho ingabo za Ukraine zimaze kwinjira, naho ngo abanya-Ukraine bakomeje kwigarurira ibice. Umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine Oleksandr Syrskyi yanavuze ko Ukraine yafashe abasirikare 594 b'Abarusiya bafatwa ari bazima, ubu ngubu ngo ni imfungwa z'intambara. Kuva bagaba iki gitero mu gace ka Kursk mu Burusiya, abanya-Ukraine bavuga ko bamaze kwigarurira ahantu hangana na kilometero kari 1294. Ni igitero bagabye ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa munani. Aha muri Kursk hari urugomero rwa nucleaire. Ukraine ikihagaba ibitero, hari ubwoba bwinshi ko urwo rugomero rushobora kuraswaho bigateza impanuka. Umuyobozi w'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ibya nucleaire Rafael Grossi yasuye urwo rugomero, avuga ko ruri mu bibazo byo kuraswaho bigateza ingaruka zikomeye kubera ko ntabwo rufite igipfundikizo cyangwa se agasongero ubundi kakarurinze kwangizwa na misile igihe rwaraswaho. Hari ubwoba ko umunsi bazarurasa rushobora kuzasohora ibinyabutabire by'uburozi bishobora kumara benshi mu bari hafi aho ngaho. Vyacheslav Gladkov ni guverineri w'akarere ka Belgorod, ni akarere gaherereye mu burengerazuba bw'Uburusiya. Yavuze ko ibintu ku mupaka wa Ukraine n'Uburusiya ngo bitoroshye, ariko ngo barimo kubigenzura. Ni nyuma y'amakuru yanyujijwe ku muyoboro wa Telegram yo mu Burusiya avuga ko Ukraine yibasiye umupaka ahitwa Nekoteyevka, ni mbere yo gusubizwa inyuma. Perezida Volodymyr Zelensky yavuze ko azashyikiriza Perezida wa Amerika Joe Biden gahunda bateguye igamije kugera ku nsinzi muri iyi ntambara, ndetse ngo azanamwereka abashobora kumusimbura ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Birashoboka ko ibi byose azabikora igihe azaba ari New York mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye mu kwezi gutaha. Kuba Ukraine yaratinyutse kugaba ibitero ku Burusiya ngo byari bigamije kwemeza ko Ukraine ihagaze neza mu ngufu za gisirikare, ariko ko yiteguye kwinjira mu biganiro n'Uburusiya nk'imwe mu nzira zo guhagarika intambara. Zelensky ubwe yiyemereye ko ibi bitero bigamije guhatira Uburusiya kwinjira mu mishyikirano. Ati ingingo nyamukuru y'iyi gahunda ni uguhatira Uburusiya guhagarika intambara, niko yabwiye abanyamakuru i Kiev. Intumwa idasanzwe y'Ubushinwa mu bibazo bya Aziya yitwa Li Hui, we yahamagara ibihugu byinshi gushyigikira gahunda y'amahoro kuri Ukraine Ubushinwa bwateguye. Akavuga ko Ubushinwa bwishyize hamwe na Indonesia, Brazil na Afrika y'Epfo bagategura gahunda izafasha mu guhagarika iyi ntambara binyuze mu biganiro. Ubushinwa ntabwo bwigeze bwitabira inama y'amahoro kuri Ukraine yabereye mu Busuwisi mu mezi abiri ashize. Ibi byatumye benshi bavuga ko Ubushinwa bubagamiye ku Burusiya. Abategetsi b'ibihugu bitandukanye bakomeje gutanga ibitekerezo by'uburyo babona iyi ntambara yarangira. Nk'ubwo Minisitiri w'Intebe w'Ubuhindi ejo yavuganye kuri telefone na Perezida Vladimir Putin ngo baganira ku buryo abona ibintu bikwiye kurangira. Ibitero Uburusiya bwagabye kuri Ukraine byateje ibura ry'umuriro w'amashanyarazi mu mijyi myinshi. Bivugwa ko ari byo bitero byo mu kirere bikomeye Uburusiya bugabye kuri Ukraine kuva iyi ntambara yatangira mu myaka isaga 2 ishize. Perezida Volodymyr Zelensky yavuze ko ibi bitero byibasiye igihugu cyose, byarashwemo ibisasu birenga 100 by'ubwoko butandukanye na drone zirenga 100. Umugaba w'ingabo zirwanira mu kirere wa Ukraine Mykola Oreshchuk we yatangaje ko Ukraine yabashije guhanura ibisasu by'Uburusiya 102 na drone 99. Ibi ni byinshi ugereranije na ya mibare twavugaga mu kanya. Inzego z'ubuyobozi muri Ukraine zo zavuze ko uduce 15 arizo twibasiwe n'ibitero bya drone n'ibisasu by'ubwoko butandukanye mu burasirazuba bwa Kharkiv ndetse na Dnipro, mu majyepfo y'umujyi wa Odessa hamwe no mu murwa mukuru Kiev.
Ukraine yari imaze iminsi yigamba ko yamaze kwigarurira uduce twinshi mu mujyi wa Kursk w'Uburusiya. Ni ubwa mbere ingabo z'ikindi gihugu zari zigaruriye agace k'Uburusiya kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira. Kurasa ibikorwa remezo by'umwihariko ibitanga amashanyarazi bakabisenya ni iturufu Uburusiya bwahisemo gukoresha muri iyi ntambara kuva yatangira. Intambara igitangira, Abarusiya bakunze kurasa ku bikorwa remezo birimo nka za radar za gisirikare z'abanya-Ukraine zifasha igisirikare cya Ukraine kureba aho za misile z'Abarusiya zituruka. Uburusiya bukoresha za misile n'izindi mbunda zirasa kure mu kirere maze bukarasa muri Ukraine bugamije guhamya ibikorwa remezo nk'ingomero z'amashanyarazi n'ibindi. Niyo mpamvu Perezida Volodymyr Zelensky atahwemye gusaba ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi kumuha ibikoresho byifashishwa mu kurasa kure kugira ngo barase imbere mu Burusiya basenyeho ibyo bisasu by'Uburusiya bituruka. Ni muri urwo rwego mu kwezi kwa kane muri uyu mwaka inteko ishinga amategeko ya Amerika yemeje imfashanyo nshya ya gisirikare ya miliyari 61 z'amadolari zigenewe Ukraine. Iyi mfashanyo yari iri mu buryo bw'ubwirinzi bw'ibitero byo mu kirere, ibisasu bya misile biraswa mu ntera iri hagati na hagati n'ibiraswa mu ntera ndende, n'ibisasu by'imbunda za rutura. Kutagira ibikoresho nk'ibi mu gihe cya vuba ahangaha gishize nibyo byatumye abasirikare b'Uburusiya bafata ubundi butaka bufite ubuso bw'ibirometero kare byinshi muri Ukraine. Iyi mfashanyo ikigera muri Ukraine nibwo iki gihugu cyagize ubushobozi bwo gutangira kubangamira inzira inyuzwamo abasirikare n'intwaro by'ingoboka biva mu Burusiya. Ni nabwo Ukraine yatinyutse kugaba igitero imbere mu Burusiya. Mikhailo Bieleskov, umushakashatsi mu kigo cya Ukraine cy'ubushakashatsi ku igenamigambi ku mahoro, agaragaza ko Ukraine ikwiye gutekereza ku kuba byabaho kw'indi mfashanyo ya Amerika ishobora kutazemezwa bitewe n'uburyo iyi ngiyi yatinze. Abadepite muri Amerika bari baranze kuyemeza. Niyo mpamvu Ubwongereza n'umugabane w'Uburayi ngo bakwiye kongera ingano y'intwaro bakora kugira ngo bashobore guha Ukraine izikeneye. Ku bijyanye n'intego Ukraine ishobora kugeraho uyu mwaka, Bwana Mikhailo yizeye ko imfashanyo ya Amerika izafasha gutuma imirongo y'imbere ku rugamba y'ubwirinzi ishobora kuguma hamwe. Nubwo Uburengerazuba bwongeye kunga ubumwe mu gushyigikira Ukraine, ikibazo Ukraine ifite cyakomeje kuba igihe bifata kugira ngo imfashanyo ziyigereho. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin nta gushidikanya ko we bitamusaba kuganira ku nzitizi nyinshi nk'izi ngizi zo mu rwego rwa politike. Iyo bigeze ku gushora amafaranga igisirikare gikoresha, we ayabona byoroshye. Gutinza imfashanyo kubera uburyo bwa demokarasi ntabwo ari iby'inshuti za Ukraine zo mu mahanga zonyine. Ukraine nayo ifite ibibazo byayo byo gukusanya abagabo bahagije bo kurwana iyi ntambara. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko ingabo z'igihugu cye kuba zarinjiye mu karere ka Kursk mu Burusiya biri muri gahunda y'insinzi azagiza kuri Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden mu kwezi gutaha. Ukraine ngo yateguye gahunda y'uburyo igomba kugera ku nsinzi muri iyi ntambara. Perezida Zelensky yavuze ko imigambi yateguye yo kugera ku nsinzi izagerwaho bitewe na Perezida Biden, ndetse no kumenya niba Amerika izaha Ukraine ibiri muri iyi gahunda bikenewe kugira ngo batsinde intambara cyangwa se niba batazabibaha. Yavuze kandi ko iyi nsinzi bazayigeraho binaturutse ku ngano y'ubwisanzure n'umudendezo bazaba bafite, umudendezo wo gukoresha intwaro bahabwa na Amerika n'Uburayi. Bwana Zelensky ati kuri bamwe bishobora kumvikana nko kwigerezaho, ariko ni umushinga w'ingenzi kuri twebwe kandi twiteguye kuwushyira mu bikorwa ukatugeza ku nsinzi. Yavuze ko iyi gahunda bateguye batazayereka Perezida Biden wenyine, ahubwo ngo bazanayereka abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu aribo Madame Kamala Harris ndetse na Donald Trump. Birumvikana umwe muri aba niwe ugiye gutegeka Amerika kandi niwe uzafata umwanzuro kuri ibi ngibi. Abasirikare b'abanya-Ukraine barenga 1000
mu ntangiriro z'uku kwezi kwa munani binjiye ku butaka bw'Uburusiya mu gace ka Kursk, kandi kugeza uyu munsi birasa naho Uburusiya bwananiwe kuhabirukana. Uyu munsi Ukraine iragenzura ibirometero kare 1294 ku butaka bw'Uburusiya. Ukraine ikomeza gushimangira ko nta gahunda ifite yo kugundira ubutaka bw'Uburusiya. Ivuga ko kugaba iki gitero ngo byari bigamije gusunikira Uburusiya kudakomeza kwigarurira ibice bya Ukraine byo mu burasirazuba bw'igihugu, ndetse no kwemera ibiganiro by'amahoro bigamije guhagarika iyi ntambara. Uburusiya bwo muri Ukraine burashaka gufata umujyi witwa Pokrovsk. Ni umujyi ukomeye cyane muri Ukraine, urimo sitasiyo z'ingenzi za gari ya moshi. Perezida Zelensky yanahishuye ko Ukraine iherutse gukora igerageza rya mbere rya misile yo mu bwoko bwa balistike abanya-Ukraine bikoreye, kandi ngo irigerageza ryagenze neza cyane. Yashimye inganda zikora imbunda zo mu gihugu cye, ariko yanga gutanga amakuru arambuye kuri iyi misile. Ukraine yatangiye kwikorera izi misile kugira ngo barebe uko bagabanya gutanga amafaranga mu mahanga bagura imbunda. Kuva intambara yatangira, byavuzwe ko inganda zikora imbunda hirya no hino ku isi, by'umwihariko muri Amerika, ngo zikomeje gucuruza cyane, ngo zirimo kubona icyashara gihagije muri iyi ntambara. Iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine igitangira, byahise bitangira kuvuga ko yatumye isoko ry'intwaro ryaguka cyane hirya no hino ku isi, aho sosiyete zikorera intwaro mu Burayi ngo zabonye icyashara cyo ku rwego rwo hejuru. Urugero rutangwa ni nk'urwa sosiyete yitwa PGZ yo muri Polonye. Iyi sosiyete ishamikiye kuri leta, igenzura nibura inganda 50 zikora ibijyanye n'intwaro n'amasasu ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa ku rugamba, birimo imodoka zitamenwa n'amasasu n'ubwirinzi bwo mu kirere. Iyi ngiyi yatangiye gukora ishoramari rya miliyari 1 na miliyoni 800 z'amadolari mu myaka nibura 10 iri imbere, kugira ngo ikube nibura kabiri ingano y'ibikoresho yari yaratangiye gukora mbere y'intambara. Mu zindi gahunda z'iyi sosiyete harimo no gufungura inganda nshya muri Belarus. Izindi sosiyete nazo zakomeje kuzamura ingano y'ibyo zikora, ndetse zanongereye abakozi bazo. Ni ibintu byakozwe mu nganda zo muri Repubulika ya Czech, Slovakia ndetse no muri Polonye. Iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine yunguye benshi ku buryo ibyo Zelensky avuga byo gutegura umugambi wo guhagarika iyi ntambara hari benshi bashobora kubirwanya. Nyuma y'uko iyi ntambara itangiye mu kwezi kwa kabiri mu 2022, ibigo byo mu Burayi bikora intwaro ndetse no muri OTAN muri rusange byatangiye gukora mu bubiko bwabyo kugira ngo bifashe Ukraine kubona intwaro. Mu gihe mu bubiko zatangiraga kugabanuka, inganda zahise zitangira gukora ibishoboka byose ku buryo zongera ingano y'imbunda zashyiraga ku isoko. Byafashije cyane Ukraine kubona intwaro ziyifasha kugerageza gusubiza inyuma ingabo z'Uburusiya. Nka rwa ruganda twavugaga mu kanya rwa PGZ rwo muri Polonye, rwarangije umwaka wa 2023 rumaze gukora imbunda 1000 zifite ikoranabuhanga ryihariye mu kubungabunga umutekano wo mu kirere. Ni mu gihe nko mu 2022 intego yari uko hazakorwa izo ntwaro 600, naho mu mwaka wari wabanje zari 350 zivuye kuri 300. Ni imwe muri sosiyete zagize uruhare rukomeye cyane mu kohereza amasasu n'imbunda byinshi byifashishwa mu kurasa kure. Bakoze kandi amakoti atamenwa n'amasasu, bakora imbunda nto n'ibindi byinshi bohereje muri Ukraine. Kubera iyi ntambara, uru ruganda rwinjije amafaranga arenga miliyari 1 na miliyoni 400 z'amadolari yiyongera ku yo bateganyaga mbere y'iyi ntambara. Ibihugu byinshi uhereye kuri Amerika kugera ku bindi bikomeye mu Burayi byakoze ibishoboka byose byoherereza Ukraine intwaro cyangwa se amafaranga yo kuzigura. Nka sosiyete zo muri Czech zimaze kohereza muri Ukraine intwaro zifite agaciro ka miliyari 2 na miliyoni 100 z'amadolari. Nizo za mbere zicurujwe hanze nyinshi kuva mu 1989.
Perezida Volodymyr Zelensky yateguye iyi gahunda yo kurangiza iyi ntambara ariko ikarangira bayitsinze. Iyi gahunda agiye kuyigeza ku bayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyamara izi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ziri mu bakuye inyungu nyinshi muri iyi ntambara. Usibye kuba iyi ntambara yaratumye abanyaburayi bahagarika kugura gaze na peteroli by'Abarusiya, ahubwo bagahindukirira isoko rya Amerika, inganda z'Abanyamerika zikora imbunda nazo zaracuruje cyane, kubera ko amafaranga yose Amerika ifashisha Ukraine ngo agurwemo imbunda, Ukraine irahindukira ikajya kugura imbunda ku nganda z'Abanyamerika. Uyu munsi Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ashima uburengerazuba bw'isi kubera ko indege z'intambara za F-16 baherutse kumwoherereza ngo zamufashije cyane mu kugenzura ikirere cya Ukraine. Mu majoro abiri ashize Uburusiya bwagabye kuri Ukraine ibitero byinshi bya drone na misile byahitanye abantu benshi kandi bitera umwijima mu bice bitandukanye by'igihugu kubera ko byasenye ibikorwa remezo bitanga amashanyarazi. Zelensky yahise avuga ko ibi ngibi ari ikimenyetso cy'uko Uburusiya budashaka amahoro. Ati iyo ushaka ibiganiro by'amahoro ntabwo ugaba ibitero byo mu kirere bigera kuri 230. Gusa kuva Ukraine yakohereza abasirikare bayo ku butaka bw'Uburusiya, Uburusiya nta kimenyetso na kimwe bugaragaza cyuko bwiteguye kugirana ibiganiro by'amahoro na Ukraine. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida Putin yasubiyemo ku gitekerezo cy'ibiganiro na Ukraine rwose ngo cyamaze gutakaza agaciro n'umwanya wacyo mu bitekerezo by'abategeka Uburusiya. Perezida Zelensky agiye kwereka Amerika uko bateganya kugera ku nsinzi, ariko amakuru aravuga ko Amerika yo irimo kwiga ubundi buryo bushya bwo gushaka uko iyi ntambara yahagarara. Amakuru avuga ko kuba Ukraine yarinjiye mu Burusiya ngo bitari biteganijwe. Abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo gusuzuma uburyo iki gitero cya Ukraine mu Burusiya gishobora guhindura imbaraga za politike n'igisirikare muri iyi ntambara, ndetse n'ingaruka ku myifatire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva kera mu birebana no kuba Ukraine ishobora gukoresha intwaro zitangwa na Amerika ikazikoresha mu kurasa mu Burusiya. Kuva iki gitero cya Ukraine cyagabwa, abayobora Uburusiya bihutiye kuvuga ko ubu ngubu intambara irimo kurwanwa hagati y'Uburusiya na OTAN. Uko bigaragara iki gitero cyatunguye abayobozi b'Uburusiya, ndetse biranagaragara ko abayobozi b'Uburengerazuba nabo batunguwe niba atari ukwigiza nkana. Ni igitero cyerekana ko hashobora kuvuka imbogamizi nshya mu kurinda Ukraine. Amerika yahaye Ukraine ubufasha bwose bushoboka kugira ngo isubize inyuma ibitero by'Uburusiya, ariko ibyo kugaba ibitero imbere mu Burusiya byo ntabwo byari biteguwe. Uyu munsi nyuma y'iki gitero noneho Perezida Putin ashobora kuvuga yemye ko igihugu cye kirimo kurwana n'Uburayi na Amerika. Mu by'ukuri birasa naho Amerika ifite impungenge kubera icyerekezo ibintu birimo gufata muri iyi ntambara. Ikindi kibazo Amerika ndetse n'abafatanyabikorwa bayo barimo gutekerezaho ni ibyabaho igihe Donald Trump yaba atorewe kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuryango w'ubwirinzi no gutabarana wa OTAN nawe ufite impungenge zikomeye bitewe nuko Donald Trump aramutse atorewe kuyobora Amerika ashobora gukura iki gihugu muri uyu muryango, cyangwa se agafata ibindi byemezo bikomeye bitewe n'uburyo yagaragaje kutabiyumvamo kenshi, kandi ubu ngubu akaba afite amahirwe yo gutorwa. Kubirebana na Ukraine, ho Trump yabishimangiye kenshi ko naramuka atorewe kongera kuyobora Amerika azahita ahagarika inkunga zose Amerika yahaga Ukraine. Zelensky nawe aherutse kwemerera BBC ko gukorana na Donald Trump aramutse yongeye gutorerwa kuyobora Amerika ngo byasaba akazi gakomeye cyane. Mu minsi yashize Trump yatangaje senateri wa Ohio J.D. Vance nk'uwo bagiye gufatanya mu kwiyamamaza wazamubera vice president naramuka atorewe kuyobora Amerika. Uyu mugabo Vance w'imyaka 39 nawe yigeze kuvuga ko atitaye rwose kubibera muri Ukraine mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Birashoboka ko mu by'ukuri Trump atumva ibibera muri Ukraine, bityo akaba adasobanukiye impamvu Ukraine igomba gukorana na Amerika.
aya ni amagambo Zelensky aherutse kubwira BBC. Bisa naho yumva ahangayikishijwe cyane n'itorwa rya Trump. Ikindi kibahangayikishije ku itorwa rya Trump ni umubano we na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya. Bivugwa ko babanye neza cyane kubera ko nk'ubwo mu kwezi kwa gatandatu mu 2021 Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze ko Donald Trump wahoze ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari umugabo udasanzwe kandi ufite impano nyinshi. Ari nacyo cyatumye aba president nyuma y'igihe kinini yari amaze mu bucuruzi. Igitangaje nuko ibingibi Putin yabitangaje mbere yuko abonana na Perezida Biden wa Amerika ku itariki ya 16 y'ukwa gatandatu mu 2021 mu nama ya mbere yahuje aba bagabo kuva Biden yaba president. Ibishimangira ko Putin hatiyumvamo Biden. Putin yavuze ko Trump ari umugabo udasanzwe ufite impano nyinshi, bitari ibyo ntiyari kuba president wa Amerika. Trump nawe yakunze gushimira Putin mbere na nyuma yuko ajya ku butegetsi. Uretse ko aba bombi batakunze kumvikana bitewe n'amaperereza yashinjaga Trump kugera ku butegetsi abifashijwemo n'Uburusiya. Umubano wa Amerika n'Uburusiya uyu munsi uri ku rwego rwo hasi cyane muri iyi myaka ya vuba nyuma y'intambara y'ubutita yacyamiranije ibihugu byombi. Kuri Putin hagati ya Biden na Trump, Biden niwe mwanzi ukomeye w'Uburusiya ariko n'umwanzi wa ngombwa kubera imiterere ye. Kuri Putin biroroshye kumenya ibyo Biden yiteguye gukora, ariko Trump we ngo yagutungura. Niyo mpamvu Putin we yifuzaga ko Biden yakongera gutorerwa kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byose biratekerezwa ko birimo gusunikira Amerika n'Uburayi gukora ku buryo Ukraine yigaranzura Uburusiya ku rugamba, cyangwa si intambara ikarangira vuba cyane mbere y'amatora muri Amerika kubera ko bafite ubwoba bw'itorwa rya Trump.